tuna hian refreshment subcommittee chairman Pukela Lomzwala kabula hian adinga ani an ha to maya engtiang takin nge inin bat sai ti te he in khom pui then nan hian inin bat sai dan te min shil thayem thầy ang top chen kan bua se hun hian tait ve be maya amaro chu kan thei na son son na tran kan lain kan han ti chho ve ani ti lai kha kan sei du ani ti chuan eng zat nge in sen so in sen in manral to ti te in estimate te budget estimate te min shil thayem kim chang takha chun kan in shil thei lawanga amaro chu estimate kan siam hi singkua sang khat le sani ani ti chuan tuna hian I shil chi leng kara ti hian in khom pui te kan nei ni in bai se angin member te in thok chok cha em ti te khamin shil le la kan bei se ang chu kan pha in kan ria ria wangin member chen khat te por kal thelo ma sela tin mimal har satna nei sang sang te po hi an om thawa amaro chu voina khom pui palai lo kal song song te po hi kan bei se ang vel chon rong kal tho ani ti lai ha kan sei ne ale kan lo me ole tuna hian decoration subcommittee chairman nula arwana luni kabula dinga decoration subcommittee te an ha em he photo booth mai takte kan neya anin bot seina te engtangin nge engkal pui ti min shil thayem karma sa tang khan nutlang khan ai kan tuma amaro chu sarkar khan SOP 30 achwa awang khan nutlang te kha kan thule ba ka enge solai fellowship kan nei na tur hall vel kha stage a chen lo wa khan kan nutlang chan thei lok lawa thotan zan tang khan ni zan thleng khan kan lan nutlang a haw tak ma ani hi subcommittee sang zinga ha pol ani ti chuan ani le indu angten in chei thayem kan do ang thlap san ti thei vek lawa ma ro chu kan chei da na han kan lung oi to ka member te eng lo natlawa miron chon chin tu zong zong chu chunga po khanin lom thu kan se ke ma ni chau chuan eng ma kan ti thei lawa eng thil ti tu tam ta kha oba min try tu tele member ten min puina se em bo kani amoi indu thu sam lo ma se member te le palai te pon moi kan ti aniang voina po tha kan lana sa ma ti sona ni le committee member te engzat nge decoration subcommittee hianin member som panga kanom chu shi lenga wangte boina te emo member te har sana tok ten shan lo anya kan sha thei china alom hle mai kan lo me ale tuna hian sound and music subcommittee secretary tlangwal vanalin chana kabula hian a chu inge inin bot saina te a how takem sound system ten in du thu sam em ti te kha mishil thayem a how tak rang khop maya back in thar ani na hian back in chunga ro chu sound sani wa hian kan ti thei maya pon lampang hall tur ro ma kum danga kan lo ti ngai lo lockdown na wang tia sound te kan da reng awang khan du thu asam chi lowa marsum hun da te kan han ho bela tha thayang ber chuan ti kan tum ni alom le me ti chuan ani le member engzat nge te min shil thayem member hi som panga kan oma chu branch committee member tenen OB tenen chuan som priat kan ni tuna he shi te alenga ni ti chuan shi awanga in bot seina ti bala emo ti boy te emo in nei member te zinga kan nei lo alom hle mai in tho rim na aro puya he in zara in khom pui nom takin kan mang the ni in chunga kan lo me ole tuna hian sanitation subcommittee chairman pu HD tar thankima kabula hian adinga anni hi an ha emema kan bekin le a chevel te po mu anoma tin toilet te thlengin a 5 reng maya anin bot seina te acha ti kan shi theya kan mu thei boka engtan takin nge inin bot sai ti te min shil thayem ama sain sanitation hi member som ni le pani kan nia ngani kanani bot sai na chu hemi ril ruwa tak phai chan bek in lem zia khatia bollo bom handa khie na tur te kha ril ruwa chon langa amaro chu khatiang kha chu ngai lem lawa zan lama te kan han soi hawa kan che dan tur kha
chu tiang chuanin aubit en room han na kan siama committee khami sanitation group lama te khanin kan han soi ho vele thina ni alo mom le me ti chuan ani le member te a damlo na te emo har sana tok te anomem em lova amaro chu hei nge ni hei kan bouro khi kan se thewa avot em maya kan in charge voinlam kan in charge mai chelam pang hi taksalam har sanna wangin ron tel thelova lova chuanin kan thatlange alom omma damlo te polo dam to se to taka in ti turte intelligent hina turin du sakna kan hlan chewa kan lom lu tuke ole tuna hian reception and ushering subcommittee chairman nula ala ramani kapula hian adinga in khompuina ta na inin pa saidan toite in shit ve thayem tun bia KGP conference bi katan hianin usher training hi voini kan na ya ti chuanin heng best vel siam hianin zan ni kan hatlang boka ti chuanin heng biakin mai chamte thuthleng velte heng tiang ti fai hianin kan hatlang ve nol bokani ani le member te indo angin an thok chok chat hem ti te tin shia wanga inin bwa cheina kal boy te a omem pathian zara shiwang hi chuanin boina kan nei lawa tin member te kan phur tlanga natlang ti vela po kan thok chok thathai hle ani kan lome ale tuna hian nula lili zo thanmoi kabula adinga ani hi medical duty ani vo in duty na ate har satna yan tham nei te kan omem omlem love luna ron nei zeu te tin na chok na kan pet na sa chon pum lampang nam doi atui ema pe festival mo ha kan pe choka chuanin usher ho in ben nei tivel ni me engwak ma chu tianga na lian tham hei har sana lian tham ne nom lo thonom te omlo wa mo engma lo thonom chu omlo kha pakhat kha chu vaccine kala tia kha banga khosik deu ser na chong na pe kha ju kan nei ani le voina hian engzat nge duty cheu voina han pahni kan duty nula rosalini nen ani chuan engtiangin nge in bot sei na te kal chayam ti te khamin shil ve thayam chu tiang te waka hanin bot sei dan ne mem chu om chwa lawa mar chu o dam doi kha enge first aid enge kan mo theyang tur kha chu kim theyang ber kha chu kan ngai to ave a ko chelo ti te mo kha tiang vel a chul chuanin enge pumna kha tiang luak chhuak ti vel te chuan ei swal pal om theya dam doi te khang tiang te chuan bp instrument te kan kol boka chu ni deu mai in oma athamwan thak he mai kan lome ole tuna hian property and documentation subcommittee chairman pu arla thantlonga kabula hian adinga engtangin nge hein khompuya hian in bot site ti te min shil ve thayem hein khompui hianin property and documentation te hi ma kan lana save em heng in khoma thalak zong te ba ka hianin branch hianin bulletin le minute bu siam te kan kuta da chung zong te chu kan buai puya hei kan tho ho na tha thei to pin kan tanga kan ti lo tling thei nin kan sia alo om hle mai chan he an boy mup renga kan mo ang hian member engzat nge om min shil thayem he subcommittee hian member hi som pali kanomani ti chuan ani le shia wanga har satna emo boy na tok te kan omem omlowe hei pathian zara kan wan neya tuma asipui lenga wanga har satna tok kan omlo mai ni lovin shileng pa ngai kan lo nei sang chi po hi tuman kan kain kan tok lo nin kan sia pathian ven him na kan lom khop mai alomom hle mai kan lome ale tuna hian Zemabok North Pastor Bial Christian Chalai Pol leader le Zemabok East Branch leader ni bok pula biak fela kabula hian adinga hei hun har satakara in khompuite kan han nei thayani abia langin emo kan shi ha mi ti boy do hleka henga hian kan be seite a phaloem kom income na hun chatak mai min pe a lom thu ka soya i chuan nia bial conference voi riat na kan mang me kan nia shi covid chi ga wang hian he kan bei sei kan phak lo in ka chia
kum dang a chuan member za thum zagi chuang in khom thina voinia za ni somruk panga chaute kan in khom theya bia chu member a po sang khat kan chuanga in khom a po kan tom im he ni ti hriata he hri awang hian kan program pangai po kan mang theigawa sarkar SOP wangin pathia chhun gampang in khom chia kan ti thei a tiang chon ro man na kan kal pui ania hri awang hian mitin mimir hi kan tom ima apoi ge ni ti kha kan soi masani chu ti chuan in branch angin emo in item nei tura te in bo seina te har sana te in to kem ha sanna nei shanaga ve kan theiang tok chuan kan in buat seya branch ang te po chuti ro chuan instrumental music a te ha satna chu kan han tok chhodawa kan member kan hanin ro chhuat te po kan ti hei thei don ga wa chuti chung chuan thatakin an perform thei tur ra ka ngai thei top kon chuanga ti chuan mal som na te po kan hmu tura nga ila ti chuan in ka lezel tura te do sakna kan hlan chewa in item nei tur te chatta kan nei thei turin do sakna kan hlan bok cheu ani kan lome ka lo me tuna hian Zimabuk South Branch Treasurer nula arla rot kimi kabula hian adinga kani khompoya hian item te nei donem o kan branch hianin item pahnih kan nei dona I solo tlambal tlan kungale live band te kan nei don ni ani chu in bot sai na te har san nei to kem in bot sai hun chung hi kan nga vak bik lawa hi kan sha dangin SOP 30 ron chwa bang han I kan in bot sai chalu tu man law maro chu thei top chu kan chwa ve a hun re lo te chung chuan in bot sai na ang chu thei top kan chwa bang in chave tura chang an ngai thei top kan chwa ba kha chu chung lam thu ania tro ani le KGP angin emo bial chunga emo har satna te kan to kem he in khompui kan man chung hian he ban doi thak me tak main tu kin singa kan twal upal nga ya khyang te chuan cancer na bangin min bo sana hemi bang hian tu na po kan branch shwai tu te nge moza chu chomai khom ban te kan an ho angai pha I member po dwangin kan rong kal chanim thei lawa chu ani te me kan har san na to chu azia lo hle mail sun chung te pathian in thamon se ti chuan in item na nei le tur te chata ka in ti theinan tu sakna kan hlan cheu kan lo me kini po an lam me tuna hian Philving Zimabuk North Branch Leader Pula Shwaizela kabula a oma engtiangin nge he in khompui hi in branch in ngai poimo ti te le engtin nge in lawin buat sai dan ti te khamin in shil ve thayem ni he Sri Lanka ra in khompui conference le mum takan mang theya atleng tu te in buat sai na kan hu mai lawa voinia tang mai ni lo voinia chau hianin kan hu lawa ma te tang to khanin kan branch lampang chuan kan lo shalok to chu wang chuanin kan lo phur mani special item nei tu tur ang chi te po in ma mo tur te nge neng ti te thlenga meron zot kha kan ngai hluwa ke ni point ati hlotlin ko khanin kan tang le zol ni ti kha lo she sakta ula tin documentation te lampang hen ti thakop mai heti anga hen ti hi nakin zela te po ma so na tur kan lam hu du huna te po chop cho turan am tur hi a tha kan ti a tin chu mai ba ka thil chi thang sang eng kim ma kan so na in fak oma in hunom kan ti teang chu mai ro se kan lom hle mai ani le member te a shia wang te emo a har sana tok te kan omem kan oma ke mani a hianin member special item nei tura hianin pakhat chu an ve hlau maya tin palai tura hianin chungte an guarantin ngai wanga ron kal thelo hi pani pathum vel chu kan ombokani azia lo hle mai he shi te alenga ni a ama ero chu in khompui te SOP bo zu in thei to pa film khorin kan kalpui ani a ti chuan in item nei le tura te du sakna kan hlan che ani ole kan lo me ole tuna hian Zimabuk North Branch Leader pu alal than moya kabula hian adinga thleng tu branch leader ani angin enge in bot sai na te kal chat heim ti te hamin shi theim nia hei kan thriat angin big in salai ta kan nia I amun ma han nok ti te tin voina chomai khoman puan ang khan leivung ti te polhlo te kha I pe fai tur ma sa khan tam ma I abran sang chuan trumnga nge trum ru ko molai kan natlanga tin chumi pi lama sub committee te I zantin natlangin tian thei top in kan in bot saya I kan mun ma ngai to chuan kan thei top kan chua chuan
in ka sia alo mom hle me ti chuan ani le member te zinga emo bial chunga emo har satna te kan tokim a sia thei china chuan har satna em tok kanom lowa I amai ro chu kan sia dangin atila kan in ruam man ang chuan I zai a thei topa I KTP General Conference ma a I pathian faka han zai KTP Conference a chuan nuam thina amai ro chu sarkarin zai te min phal sak tak lawa chuan I nuam tu dau sin I enge aber chu kan thleng lo do chuan ka sia zai an om tak lawa chuan ani le ti hian Sri Lanka rain khom pui te kan nei thei ni a he shi hian kan rong bol na a khrichalai te tle min put down ve de ni in di shaim a mi mal ngai dan taka chuan nia I nimina kami kan ro rel agenda te po khan I bial le brand sang sanga agenda ron lu ta po khan member hanin po nei na lampang kha I atam do mo katia I nikum lama chuan athil pek rong bol na lam kha athanem viawa kumina chuan member nge I pathian nge kausan huang chunga hanin po lu na lam tur do kha agenda khan atamin ka sia I kha khan tlem chuan a hroi tu tele member te a inkhom hemi hria wa inkhom galan nei tlem na hi I brand sang sanga po ngong chu nei ve do mun le o katia amaro chu kan agenda pass thar te khan I ril ruwa be sei na thar chu neya I kan kal chau thei zel chu ka be sei ale ti chuan thleng tu branch leader ini na angin lom thu soi du na te emo thu soi du dang in ayem nia ama sabela chuan kausan committee chunga lom thu kan soya hei biakin te phal takin min man tira I biakin salai ngang kan nia I engmoni han kan khom pui thlendon awanga I na han po chak ngai te tin khatiang huna khan khom pui an thlen meu chuan felfai takin tuna kanom na room te po hi tian felfai takin min thlen tira tin fellowship kan nei na tur po hi khom pui kan thlendon I ka rei lo te kha chuan I khoilai ti tur ma ba la tam takania amai ro chu khom pui an thlen meu chuan I felfai takin om theya tin subcommittee sang kan ruat te an hnan tlin em ma I mun ma bal le han ngai mo turang kha lo om lowa I aminga leader han ni chuan rilruwa zam na le thlaphan na tam tak oma kha khom puyan thlen meu chuan subcommittee ten kan hna kan tlin em ma I felfai taka kan in ruam man theya kan tang rual hi alom om kati le inim bot sai na cha subcommittee peng sang te po anim bot sai na cha an ha em ya ti chuan hei zo takin in khom pui te in thleng thei ani a kan lom em a he hun chata min pe ka wangin kan lom me ke po ka lom me